masakit tamo, Billy, bisa ka tali eh. Siyempre, makakalungkot naman eh, di ba? Itang sitwasyon. Pero ako, imbes na malungkot tamo, mag-despair tamo kaya itang sitwasyon, o te tamo pag-aralan, na ano yung atin, na ano yung gagawan, na ano mo naman yung kamalian tamo, pamagkulang tamo. Definitely, atin tamo mo naman na pamagkulang. O te talalawin deta. Kasi ako, buri ko itang objective, pamaglalawe, itang lawen tamo na yung pamagkamali da rin, yung tutukuyan tamo, na ano naman yung masanting, kareng gagawan da. Kasi I think that behavior is something we should understand and we should also respect. Pero, ini naman yung apil ko naman kareng kaya nakan. Makanano kaya puro makanano kaya rugong mamalitang bage, pikatulan yun nung den kaya kaming man makatulareng pamanyap tandarugureng denim babalita mi. Halimbawa, magbulag-bulagan kay Wari naman nung denim babalita mi, talagang opisyalis lang gagawang marok kembalin, minarugoy balita ita. Ako'y doon karang makaintindi king nanong obrata mo na. Imbayat na nining tutungtungan mi, lalo na alwaing biyan na ning countryside reporter. Sasabihan dapin, minsan, ati ka nga sa sagasa, malatiya yung community tamo tong. Dapat balo mong no, karing kadadalpak. Ay, oren deng nasakit na katutuan at harapan mi Aldodo. Kaluman na yung sasabihan ng Atchison, kaya katamong gagawan, nung talagang mahayap yung balita, ay balita mi naman eh. Anya lang, nung sakaling yung matinog gagawan, kapalpakan, dapat yung muna man po nga balo ito. Exactly, Liana. May buri kayo pong balikan na sinabi yun din, ma'am, na kareng stressful na apa panalbenda. At yun naman din pong, kumbaga, pagkakataon na ikatamo pumamalita tamong storya na makapamye tula, makapagpasaya. Anti mo po niyang misan. Kaya tapong, belita tayo tapong, itang aso na padre dyan itang pusa. Tapos atin mo naman na itang imetong estudyante, itang kaya giliwan da po ring netizen kasi may manluksuyan niya, may ka-perfect yung score na. Kumbaga po, maski makanano po, dito pong buridang abalo ding tao, bibiyeta na po itang makapagpasaya. Pero actually pa rin po itang bibiyeta pa rin itang kailangan dang abalo. Kita kasi minuna, dakala ring influencer, dakala rin ang may gamit, at sasabihan ilang magpalaganap kay fake news. Nga lang, nung itamong manalakaran kay gusto, eta magsalita, dumitakta mo, lalo na king durot pulay na ning social media, tintampi sasabihan na systematic kung kanino yung mag-appear. Ngayon, nung mas marakal na rin influencer, ang magpalaganap kerokan, talalaganasan. O ito yung masakit. Nung eta mo makasabi ka nila. Ita, nung alita mo makasabi, kailangan tamo bang makisabi? Na ano yung dapat mong gawan to temper, to balance? So, kalupit ang binanggit nan din kailangan detang fundamentals detang bibili reta detang role tamo king society as watchdog and as the fourth estate itang kumbaga taga check and balance karing institutions, not only the public institution but private institutions as well. Kadua, anya kasi minunang panahon bala mo unreachable na ring media personnel kung i-point out ka rin na aliwaya pa mo rin itang nilwalya king credible media institutions. Like for example, king karanasan tamo, kareng ati mo. Kapag balita. Wow, king balita. Balita yung pisasabihan tamo kaya ni news, ne? Ang po pang current affairs, makanyan. Oh. Timo itang programa tamo, ne? Influencers la rin kinumbira talaga yung programa tamo. Ni guys, sabihin masaya la kasi, ay, artista na ako or feeling kumbaga, may legit la. Balang itang term, legit la. Patsetsula ka rin. So, kitang going back kitang question na kailangan tamo bang makibage. Kaya kasi sinabi itang anyang panahon kasi kanita, bala mo unreachable. Indatang tamo kasi ni kay balang very stiff tamo because we deal with serious matters. That's why we project ourselves as someone or as Kai, as people who are very, very serious. Kahit itang the stiff, itang bala mo, itang denomero, in kilos. Ingakakit ko ka rin, Manal Bengeni. Edo buriret ang denomero ing kilos. Kasi ken TV,
manibat king buwak king kile king asbok lipstick gana ing kay na ing kwelyo mi pa korbaya ang bagya cut ana nin direktor oo gana burida itang plastado ngan almost perfect. Then tao ngeni, they're not looking for that. Imburida natural, spontaneous, ne? Pwede kong magkamali, uling tutukon tao. Kasi, impo-project keng media, meaning, anti mo, ken television show, kitang traditional way of doing it, itangamanwan mo, itang burita mong pakit, very credible tamo, uling itamo, serious tamo, ang popang formal tamo. Ali siguro makanyan. At mo rin pa magbayo. Na pwede yun rin pakit itang natural yu. Itang normal aparalanan yung pa magsalita. Ang po paretang choice of words. Kasi neng kayo uling formal formal, sobra laka formal detan salita. Po tambasan, may bala mo mamasa kang balarila, 1, 2, 3, kalupa na mong Paulo, for example. Abanggit kay Paulo at syempre akakit ko naman yung efforts ng Justin Ika, ikit na kakitang metong mong plug, ne? Announcement ang FOCAP, Forum on Corruption, ay ba? Dati-dati potang i-announce kayong forum tungkol kayong corruption. Formal ko ba? Kasanting na naman may nyalitang Liana, ako makaakmay, kitang mismong platform ang popang format. Siguro itaing metong kareng kaya katamong lawen pag-aralan. Pero naman gana-gana kasing sasabienda, rening survey, reni uling iniing masali, itaing kaya katamong gawan. Naman kasi gana-ganang masali, pamangan o bage, makakayap ya ka rin tao. Di ba? Oo. So, pilinan mo rin. Yan At naman gana-gana ka rening sikat, matsura gagawan. Ba, alben kay mighty magulang. Ken TikTok. Karakalkuwa babalo kaya tungkol keng kasaysayan ng Pilipinas. Maski reng relasyon da reng minuhon ang tao. Maski reng relasyon da reng bayani tamo. Nga pinakikilala mo rin bayaning Pilipino, antimong tune tao. La pala rebulto, tune lang taong may bieketang panahon da. At nung nano itang abalo mo nga ita na pwede mo namang gawan at relevant pangyening panahon na iti. Pero, yung gagamitan ng platform, yapining social media. I-like ka. Kilala i-like ka. Dakal na rin i-like ka naman, tuturuyan ng makanano mo ang gamitan ding in grammar, language, in English. At lawe ko, nung dakal na rin makanyan, so pantala pa. In fact, ibalita tala pa i-popularize tala pa, i-share tala pa. Versus itang manggigil tamo ka retang sikata, ala namang kwenta gagawan, o detala pa sikatan, detang mayap agagawan. At uling itamo, atin tamon training king journalism, gamitan tamo itang training tamo, para makiabe tamo mo naman, para maka-influence tamo mo naman. Kasi dapat mililigligan la ring influencers. So, then tao naman natin lang discernment. Naman balang tao mulala. Diyos ko. Naman bawat tao makalakabuntok. Di ba? Karakal na rin balo kong tao na naman mo mga atas pegaralan, pero makaintindi la. Baludan kung nino man loko karela at baludan kung nino dapat ang panwalan. Ita naman yung karespeto ka rin kaya katamong kabalen mo naman na manalbe kaya katamong po paretang aliwang makay-appreciate kaya katamong gagawan. Ako, buri kong idagdag kaya mo. Kaya siguro karati mo, survey nga rin, po, ining pamagbayong nga rin kayong behavior na ning audience. Importante, kaya katama as journalist, na
maging relatable pa mo rin karen tao para alapitan da katamo at elamay ilang mas komportable lang manalbe, mas natural. Anti mo kasi at syempre itapin nung paipagalta mo no ko rin tala papalagi rin kaya katamong pipagalan dapat nung no ko rin atin manalbe kaya katamo timo ngeni then tao mahilig no kay social media mahilig no kay cellphone mobile atin tamong app kay Android promote kaya mo sabihan ko na rin download jebo kay Google Play CLTV live streaming app pwede yun yung i-download ito so kumbaga ikatamo we are making we are doing our best efforts to reach our audience at suya keng TV yan at suya keng website yan at suya keng Facebook yan at suya keng app yan pero detang form naliwala retang form tamo but the content remains the same truthful storytelling about our community truthful storytelling about the marginalized and of course that will enable yung itangawsan tamong public good kaya ni king Pampanga kaya ni king Central Luzon walang makanita yung gagawan tamo. Well, ako, syempre, din kasing survey, niyaliwala namang entity din ginawa, atin la namang objectives, atin lang sariling purpose, di ba? Sabihan ta ng masanting itang karelang purpose at masanting yan naman itang credible ya mo itang survey. Kasi naman ganang survey credible Kasi atin naman survey na ating memaya, dating sponsor, kay ba't imburidang outcome makaniniya, positibo keng meto nga tao or keng detrimental ya keng meto nga section of the population. In this case, buri kong ipagpalagi na ining survey alinwal, talagang burida mong ipaabalo nung naning behavior dareng deng manalbe. At bangkanita, itamo mo naman, mas aintindihan tamo who we are dealing with. Kasi, siyempre, para ka na ako importante as a media manager na aintindihan may behavior in market mo. When I say market, I refer to halimbawa ring manalbe, ding audience. Pwede wari itang kabud na kamo magsalita, keng magpakapagal ka, magpakapatad ka, alam patugot ang mamasa, nakong karakal, bayo ye apalwal, anti mo, yung meto nga talk show kalupa na nini, nakatang karakala involved, labi tamong 5, pilan tayang aldo, paruminggo tayang gagawan, makanyan, pilan tayang oras makalukluk, kay ba't detang mag-edit, etc., deng mag-research na lang kapagal, makanyan, although obra data, pagpursigihan da, makanyan. Sayang naman, imburi ko sabihan, nung alam mo ring manalbe. Siyempre, burita mong apag-aralan, nano mo imburi at edaburi ring manalbe. Dapat, at the end of the day, bilang etong media manager, lalo na local television, at ating yung mission in CLTV, na menibatan pa kaya katamong Mango Bia founder, na at the end of the day, ang isipan tamo, aliwa itang panakitan, itang public service. Kasi ang mission tamo is to be an enabler of public good. So, ang timbangan may ita medyo masakit siyang bagya. Kasi siyempre, nang karagula gastos in operation na ning metong TV station, mga ilangan kang advertisers, etc. At the end of the day, yung advertisers naman, nung akit da na mababaya inke kang viewership, lakwan da ka rin. O kaya, maintunla ring aliwa. At ngening, malilyaripin, ding aliwang advertisers, mumunta na lamo king social media. Pero, total pisa sabihan tala rin pamag-aral, So, metong yung Reuters karetang megaral, yung sasabihan na mo naman itang pamag-aral, lagyawa na ng Reuters, may naliwa nala behavior deng manalbe. Deng manalbe ngeni, edano kalupa rin, manalbe ketang minunang panahon. Anti mo itang kinwento ko kaya kayo nandin. Itang karanasan ko bilang meto nga kaya na kanyang minunang panahon. That was 40, 50 years ago. O ngeni rugo, deng manalbe ngeni, consumers la. Alino itang kalupa na itang minuna, itang purpose da itang balude ing malilyari, baka nita, ma-enlighten la. King katataulian nung lawen mo,
kailangan tayong balansya nito. Itang nanong burida, reng manalbe o reng consumers, na ning kaya katamong poproduce a palabas, ning kaya katamong pagkasakitan gawan a news, for example, versus itang nanoing kailangan dang abalo. Para ila magin lang memalen na agamit da ing karelang ababalo king media para magblossom itang karelang full potential as human beings. Para ka na ako as a media manager, at the end of the day, kaya sakripisyo ita. Kaya sakripisyo ita. Agyang pansabihan da ka na ako, oy Sonia, yang pagkasakitan mong bawal ang chismis ayan, daneman buri. Pakalalam-lalam mo impamagsuri mo, danaburi ring manalbe ing mai-stress, danaburi ing magsuri, danaburi ing magaral. Opinion dereng mapila nita, I respect their opinion. At the end of the day, ing mas didinan kong importansya, retang kayanakan, ang po pang kalupa kong senior at aliwa pang stakeholders keng community na tatangkilikan didinan rugo, dakala salamat po kareng manalbe, ne? Uling laweda, bisala namang makyabi at makatalamitam ketang libre dang oras kasi burita mo, na rin kaya katamong kabalen, deng manalbe kaya katamo, gamitan da ing karelang sariling pamagsuri, lawenda ing value na ning social media, ning traditional media, at pakapag-aralan da, nung makanano lang makasawp, bang kanita, ing kaya katamong kaluguran na balen, ing kaya katamong kaluguran na Labuad, Kapampangan, ing kaya katamong kaluguran na bansang Pilipinas. Das na narugo itang mayap, itang masanting, itang maaliwalas a kinabukasan. Nakadasalamat po kaya kayo.